U Novim Banovcima je došlo do skrnavljenja spomenika, to jest memorijalnog kompleksa. Oko spomenika su se našle skele i bili su radovi u toku. Ja sam slučajno prolazila tuda i videla sam da stoji mermer okolo. I sad, pošto znam da je spomenik i da je pod zaštitom, znam da to ne može da se radi. Ti si po profesiji vajar, ili tako? Da, tako. Ja sam vajar, završila sam likovnu akademiju i jednostavno rešila sam da to fotografišem da bi imala bilo kakav trag i da bi preko društvenih mreža pokušala da saznam šta se dogodilo i da bi imala neki dokaz koji bi kasnije uputila nadležnim službama. Naselje koje ipak i dalje misli svojom glavom i svima im je jednako drag taj spomenik i svi imaju neke uspomene s tog spomenika, tako da niko ne želi da se to menja i da se radi protivno zakoni. Jedini razlog zašto sam se angažovao to je zato što nisam mogao da podnesem činjenicu da neko tako beskrupulozno i besramno prekraja i istoriju Banovaca i izgled Banovaca i vređa stanovnike Banovaca i prosto vređa inteligenciju ljudsku, jer to što se desilo stvarno je van svake pameti. Prethodnih nedelja veliko interesovanje građana naše opštine privlači jedan neobičan slučaj iz Novih Banovaca. U centru tog mesta od 1978. godine stoji veliki spomenik podignut u čast palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Prošlog meseca preko starog spomenika izgrađen je novi koji je praktično progutao i sakrio stari spomenik, što je izazvalo revolt velikog broja Banovčana. U večerašnjem otkucavanju probat ćemo da otkrijemo zašto je novi spomenik podignut na takav način, da li su prekršeni neki propisi ili zakoni i ako jesu, ko je za to odgovoran. Naši današnji gosti su Andreja Dramićanin i Radomir Duvnjak iz Novih i Starih Banovaca. Vi ulažete velike napore da se spomenik iz 1978. godine vrati u prvobitno stanje, pa večeras ćemo pričati o tome što se dešava. Za početak, dobroveče. Dobroveče. Pogledat ćemo, pre nego što pređemo na ovu glavnu temu, jedan kratak pregled nedelje. Pripremili smo jedan kratak prilog, pa se onda vraćamo o ovome zbog čega smo se okupili. I prethodnih dana mnoge njive su bile u plamenu. Jedan takav požar u Novim Banovcima umalo se proširio na obližnje kuće. Građani su sami gasili vatru kako bi zaštitili svoju imovinu. Iz opštine najavljuju da će naredne godine uz pomoć satelita biti vršena evidencija požara na njivama. Na putu između Stare i Nove Pazove dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice teže povređeno. Zbog uviđaja je ta deonica puta bila zatvorena za saobraćaj, a oni vozači kojima se žurilo kao alternativnu deonicu upotrebili su biciklističku stazu između dva naselja. Prošle nedelje objavili smo da je otkazano proširenje vrtića u Staroj Pazovi, čime je Stara Pazova ostala bez jedine najavljene velike investicije u ovoj godini. Ipak, ispred vrtića u toku je uređenje parkinga. Prelazimo na glavnu temu. Ispričajte nam za početak šta se to tačno desilo u Novim Banovcima. Tako je, u Novim Banovcima je došlo do skrnavljenja spomenika, to jest memorijalnog kompleksa. Oko spomenika su se našle skele i bili su radovi u toku. Ja sam slučajno prolazila tuda i videla sam da stoji mermer okolo. I sad, pošto znam da je spomenik i da je pod zaštitom, znam da to ne može da se radi. Ti si po profesiji vajar, ili tako? Da, tako. Ja sam vajar, završila sam likovnu akademiju, dakle nisam ni pravnik, nisam ne radim. Nije slučajno da ti je to privuklo pažnju? Da, nije slučajno i jednostavno rešila sam da to fotografišem da bi imala bilo kakav trag i da bi preko društvenih mreža pokušala da saznam šta se dogodilo i da bi imala neki dokaz koji bi kasnije uputila nadležnim službama. U tom trenutku niko nije radio na spomeniku, samo se videla skelu? Ne, to je bilo, na primjer, oko 19 časova. Dobro. Nije bilo nikoga. Znači, ali spomenik je virio i dalje gore, tako da sam pretpostavila da će sutradan da nastave da rade. Doduše, to su bili radni dani, tako da ja radim i nisam mogla da sad baš dolazim u sred radnog vremena da proveravam ko šta radi. Naravno, i pretpostavljam da si objavila te fotografije? Da, objavila sam fotografije na Facebooku i napisala kratak komentar u nadi da, pošto poznam dosta ljudi koji se bave kulturom, rade po državnim ustanovama, da bi mi neko možda dao neki uput kome da se obratim, da idem nekim direktnim putem ili jednostavno da li znaju nešto o tome.
šta se onda desilo, da li su građani to videli, kako su reagovali, kako je Raša ušao u celu priču? Pa evo, ja sam upravo i saznao, zahvaljujući njoj, to jest toj njenoj objavi. Kada sam vidio fotografije, jasno je bilo da tu nešto ozbiljno nije u redu, jer tako nešto zaista nikom ne može da padne na pamet ko imalo razmišlja o tome šta taj spomenik znači i šta je njegova svrha tu. Tako da i ja sam pomislio da bi trebalo hitno obavestiti ostale stanovnike Banovaca, pa sam tu njenu objavu dalje podelio. Imamo jednu dosta aktivnu grupu na Facebooku koja se zove Novi Banovci, koja ima više od 7000 članova, tako da je to bilo idealno mesto da se stanovnici upoznaju o tome šta se dešava. Tako da već u prvi mah bilo je jasno da tu nešto ozbiljno nije u redu. Pretpostavljam ste tad imali jako malo informacija i praktično ste pokušali da se informišete, da vidite ko je to prosto dao dozvolu, u čemu se tačno radi. Da ste uspeli to da uredite? Pa nismo. U stvari bilo je već jasno da su ilegalna posla u pitanju, zato što Andreja napravili snimak prostora oko spomenika i sada poznato je da po zakonu o planiranju i gradnji svako gradilište treba da se propisno ogradi, da se stavi tabla koja govori o tome ko je investitor, ko je izvodioc radova, broj građevinske dozvole i tako dalje. Međutim, ovde ničega od toga nije bilo, pa je bilo jasno da je u pitanju neka improvizacija. Zbog toga, ne znam, ja prvo što sam uradio, zvao sam građevinsku inspekciju opštine Stara Pazova. Oni su mi rekli da nisu upoznati sa nikakvim radovima, međutim gospođa sa kojom sam razgovarao nije bila sigurna uopšte u čijoj nadležnosti spomenik, tako da je ostalo da se kasnije čujemo ponovo dok se i ona sama raspita i uputi u pravni osnov te priče. Znači nije bila uopšte upoznata sa tim što Da. I tako je polako priča krenula da se razvija. Kako ste došli do prvih informacija da prosto radovi nisu po vašoj priči legalni, da nisu dobili određene dozvole? Istog trenutka napisala mail Zavodu za zaštitu spomenika Sremska Mitrovica koji je nadležan i sad na sreću mi pripadamo i Republičkom zavodu i Pokrajinskom. I ja sam njima poslala isti mail, znači sa slikama pre i posle, šta se desilo, šta se događa. I jednostavno pitala da li postoji dozvola i da li su upućeni u tako nešto. Pošto mi na mail nije stigao za odgovor 2 dana, ja sam onda krenula da ih kontaktiram telefonom. Prosto da vidim da su oni primili taj mail, da li ko je upućen u to. I svaki put kad sam ih zvala, jako uredno su se javljali na telefon, prebacivali me na odgovornog, gde bi mi oni rekli da nisu upoznati, da moraju da provere da li postoji neki papir koji oni su prevideli možda, da postoji dozvola, da oni nisu svesni toga. I da će mi se javiti, što su i uradili. Znači, nedelju dana kasnije poslali su mail u kom piše da ne postoji dozvola, da oni nisu dali dozvolu. Objekat je pod njihovom zaštitom, znači, tako je, tako? Da. Šta se posle toga dešavalo? Pa znači, na Facebooku su počeli da pristižu komentari u kojima je dolazilo i do korisnih informacija. Među njima je i bila informacija Vladimira, koji nam je dao screenshot opštinskog dokumenta, znači i onda svako od nas ko ima pristup internetu može da ode na opštinski sajt, da tamo klikne opštinska dokumenta, ja ću vam dati tačno sve gde se ide, i da preuzmete tekst o izmeni i dopuni regulacije regularnog plana Starih i Novih Banovaca, gde je sad u zavisnosti od vašeg uređaja ili na 36. ili na 33. strani. Dobro, svakako samo reci šta se vi imate tekst gde piše da postoje memorijalni kompleksi koji su pod zaštitom, što znači da ne postoji dozvola nikakva da se oni dislociraju ili izmenjuju. I pod njima je i spomenik u Novim Banovcima. Da, znači eksplicitno stoji navedeno spomenik u Novim Banovcima, znači nije neki uopšteni dokument, nego se poimence navode spomenici koji su zaštićeni, odnosno koji ne smiju da se dislociraju ili menjaju, a jedan od njih je i taj u Novim Banovcima. Tako da nam je to još jedna stvar koja nas je uputila na to da je to što je rađeno sa spomenikom definitivno van zakona, da. Tako da smo nastavili dalje da se informišemo, da se raspitujemo, podnet je zahtev za dostupnost informacija od javnog značaja od opštine Stara Pazova, od njihovih službi koje se bave tim temama. Ne još, koliko je meni poznato. Takođe podneto je više žalbi
organima opštine Stara Pazova. Onda smo krenuli da idemo i dalje, pa smo počeli, smatrali smo da nije dovoljno da se upoznaju samo stanovnici starih i Novih Banovaca šta se dešava, već smo obavestili i neke medije, pa je tako u listu Danas izašao jedan veliki članak sa fotografijama koji prilično detaljno je opisao šta se dešavalo vezano za spomenik. Dobro, s obzirom da se radi o spomeniku koji je u čast palih boraca u Narodno-oslobodilačkoj borbi podignut, da li ste razgovarali sa nekim iz Subnora da vidite da li oni hoće da vas podrže u tome, tim naporima? Pa ja sam kontaktirala kao glavni Subnor koji se sedište ima u Beogradu i sad postoji tamo naravno mail na koji možete da im pošaljete, ja ih uvek okrenem telefonom i pošto sam videla da se oni sad i bune da Kragujevac dobije ulicu Draže, znači ljudi rade svoj posao verovatno. I ja sam ih zvala da im kažem da znači ogranak u Pazovi i Banovcima je promenio spomenik koji je taj isti Subnor, jel te, i otkupio od autora. Vi ste tada već imali informaciju da je u izmenu spomenika umešan, znači, lokalni Subnor? Pa mi nemamo dokaz za to, osim tog otvaranja, gde oni kažu da ako neko ima problem, slobodno sme da dođe u kancelariju dotičnog čoveka, znači... Da, ne, naknadno kada je spomenik definitivno završen, sa njegove zadnje strane, odnosno sa ploče memorijalne koja je dograđena pored toga što je ostalo od starog spomenika, na zadnjoj strani je napisano obnovili opština Stara Pazova i organizacija boraca. Čini mi se da je tako definisano kao organizacija. Dobro, ja ću vam dati sad još jednu informaciju koju možda i niste imali u pripremi za ovu emisiju. Razgovarao sam sa predsjednikom lokalnog Subnora Stankom Carićem koji mi je potvrdio da je njihova organizacija bila inicijator izmene spomenika i on je rekao da su oni želeli da taj jedan stari spomenik koji po njegovim rečima ne služi više ničemu, bude zamenjen jednim novim koji će biti namenjen palim borcima svih oslobodilačkih ratova, ne samo onom Drugog svjetskog rata, i rekao mi je da je lokalna samouprava, to jest opština, finansirala izgradnju. Nije mi navodio imena, ne znam koliko je koštalo, ali eto još jedna informacija možda koja je vrlo interesantna za cijel slučaj. Ako je finansirala, onda nije legalno finansirala, pošto da bi finansirala, pretpostavljam da mora da postoji projekat koji finansira, mora taj projekat da bude zaveden, mora da se ispoštuju neka pravila koja zakon definiše kada je u pitanju izgradnja, a to definitivno nije sprovedeno, prema tome ako je finansirala, ja ne znam na koji način to urađeno. Ali to da on nije ničemu služio i da nije obuhvatio žrtve ratova koji su došli nakon Drugog svjetskog rata, to je jedna pogrešna teza koja se provlači, a koju upravo predstavnici Subnora, Novih Banovaca i Stare Pazove su iznosili. Ona nije tačna zbog toga što na spomeniku, spomenički kompleks je postojao ranije, sastojao se iz osnovne skulpture na kojoj zaista nije bilo nikakvih oznaka niti natpisa, ali je pored nje stajala jedna memorijalna ploča na kojoj su najpre bila ispisana imena dvojice muškaraca koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu u jednoj diverzantskoj akciji. Međutim, naknadno je između dve ploče sa njihovim imenima dodata i ploča sa imenima još dvoje ljudi koji su poginuli, jedan od njih 1991. godine, jedan 1995. godine, tako da nije tačno da taj spomenik nije odavao počast i ljudima koji su poginuli kasnije u kasnijim ratovima. Video sam i snimke na kojima se jasno prikazuje da se svake godine na dan oslobođenja Banovaca upravo na taj spomenik koji vi sada branite i želite se vratiti, gdje su polagani venci i čak su predstavnici Subnora ovog istog tu dolazili i vršili, prosto organizovali tu ceremoniju. Da li ste razgovarali sa nekim od bivših predstavnika Subnora koji se možda i ne slažu sa ovakvom odlukom sadašnjih njihovih zvaničnika? Pa ja jesam razgovarao sa bivšim predsjednikom Subnora, organizacije Subnor Novih Banovaca, gospodin Josip se zove, zaboravio sam mu prezime. Porčić, verovatno. On je vrlo nezadovoljan time što se desilo i nije imao ništa pohvalno da kaže o tim svim dešavanjima, čak što više čovjek je bio vrlo razočaran i možda i besan zbog toga što se desilo, ali eto, i on je ostao nemoćan. Šta je bio sljedeći korak? Video sam da je podneta i krivična prijava.
Pa da, u međuvremenu se ta priča malo širila i kada smo čitali zakone, pravilnike, prikupljali informacije, shvatili smo da u krivičnom zakoniku postoji krivično delo koje obrađuje ovakve slučajeve, da kažem, odnosno krivično delo neovlašćenog uklanjanja, uništavanja ili grubog povređivanja spomenika ili spomen obeležja umrlom licu. Tako da je javnom tužiocu u Staroj Pazovi podneta krivična prijava protiv nepoznatog lica, jer mi zaista ne znamo ko je ovo učinio i čekamo da vidimo šta će se desiti sa tom prijavom. Da li je sin vajara koji je izradio spomenik hteo da se uključi u ovaj slučaj? Da, mi smo našli njegov kontakt i poslali smo mail isto tako sa slikama i sa videom, objasnili smo o čemu se radi. I pošto kada vi kupite neko delo od umetnika, to jest autorsko delo, znači autorska prava važe narednih 70 godina. Ako autor umre, prava se nasleđuju. Znači njegov sin sad nosi sva autorska prava. I taj isti Subnor koji je kupio taj spomenik, sad to treba pogledati ugovor, šta piše tamo u ugovoru, ali znači ja ne znam tko bi od njih mogao da snosi posledice i da mora da isplati odštetu autoru. Pošto vi imate tamo po članovima tačno određeno šta i kako sme da se radi, da li smete da pravite reprodukcije ili ne smete i ko sme to da radi. Znači, to sve isto pravnim putem može da se reši. Velika je šansa da su i tu prekršili zakon i da naslednik autora može da tuži lokalnu samoupravu ili sud. Može da tuži, da. Koji je vremenski okvir u pitanju? Od trenutka kada je krenuo spomenik, to smo propustili da kažemo, da se renovira, pod znacima navoda, pa evo do trenutka do kada ste podneli krivičnu prijavu, koje je to vreme u pitanju, koji je datum? Pa 15. septembra sam ja videla da je počelo da se renovira. Znači to je prvi dan kad je sve to krenulo, 21. je spomenik već otvoren i možda recimo da smo te nedelje krenuli da šaljemo mailove i da pišemo svuda, a krivična prijava, ne znam, tačno. Krivična prijava je podneta 1. novembra. Dobro, evo spomenuli smo već nekoliko puta to otvaranje spomenika. To u stvari bila proslava oslobođenja Novih Banovaca, gde je iskorišćena prilika da se na taj novi spomenik prvi put polože venci i praktično i osveštan, ako sam dobro vidio na snimku. Ti si bio tamo isto prisutan. Mogli bi da pustimo snimak praktično i kao jedan odgovor druge strane, s obzirom da oni danas nisu sa nama, nisu pristali da učestvuju u emisiji, ljudi koje ćemo videti upravo da govore na ovom događaju. Dragi prijatelji, velika mi je čast da ispred ova dva spomenika koji će biti ukras Novih Banovaca mogu da se zahvalim Srpskoj naprednoj stranci, opštini Stara Pazova i mesnoj zajednici Novih Banovaca, koji su na inicijativu mjesne organizacije Subnora omogućili i pomogli da se izgradi. Posebno se zahvaljujem na ovom ukrasu zahvalnosti palim borcima, svim pojedincima koji su dali doprinos da se ovaj spomenik izgradi, a to su predsjednik opštine Stara Pazova, gospodin Đorđe Radinović. Pa jedan aplauz. Predsjednik opštinskog Subnora, gospodin Stanko Carić. A posebno se zahvaljujem mojom velikom prijatelju, poslodavcu i potomku boraca koji su dali svoje živote za našu budućnost. To je predsjednik mesne zajednice Novih Banovaca, Igor Milenković. Zahvaljujući njemu, naša mjesna organizacija Subnora ne bi postojala da nije bilo njegove velike podrške u svim našim aktivnostima. Zato vas molim, pošto smo već aplaudirali, ali još jednom aplauz.
dragi prijatelji, izuzetno se ponosim na Srpsku naprednu stranku i našeg predsjednika Vučića. Hoću da istaknem predsjednika Vučića, vladu i naprednu stranku, jer su napravili od Srbije najveće gradilište u Evropi. Gde god pogledate, svuda su kranovi, građevinske mašine, novi putevi, fabrike i tako dalje. Hteo bih da kažem nešto vezano za spomenik naš. Neki građani naši optužuju me za spomenik na društvenim mrežama. Da je podignuti spomenik palom spomenik. Nije imao naš taj prethodni spomenik, nije imao nikako ime ni obeležje i nije se znalo kome je podignut. Bez obzira kome je podignut, nije srušen, već je bratski zagrljen i obložen mermerom da ostane za sva vremena kao simbol borbe našeg naroda u svim oslobodilačkim ratovima. Hvala vam. A sad bi molio predsjednika SUBNOR-a, gospodina Carića, da se obrati. Poštovani Novobanovčani, kao što je rekao moj prethodnik, znači, za ovaj spomenik koji smo ovdje uradili, to je bila ideja, znači, mjesnog odbora, mi smo ga uradili najbolje što smo mogli. Međutim, ovo što on napomenuo, malo da se neki slažu ili ne slažu, kod nas je tako pravilo našega naroda, kad nešto uradiš ne valja, a kad ne uradiš opet ne valja. Prema tome, mi smo uradili ono kako smo smatrali da je to najbolje što je moguće. Ja mislim da je to urađeno kako treba. Međutim, i što on napominje, ja moram to da kažem, da pojedinci koji sam čuo da se oko toga ne slažu, da su ti pojedinci, ja sam rekao slobodno, neka dođu u kancelariju Boračku, u opštinu Stara Pazova, nek se obrate meni i ja ću im dati potpuno objašnjenja. I nema nikakvih problema po tom pitanju, nemojte da nasedate na te provokacije i te priče. Mi smo danas došli da odamo počast ovim ljudima svih oslobodilačkih ratova Srbije i jedan puta da napravimo slogu, znači da se ne razdvajamo i ne razdvajamo naše ratove. Znači ovo, Republika je prihvatila, Udruženje boraca Republike je prihvatilo takav statut da u tu organizaciju spadaju i potomci Balkanskih ratova, i potomci Prvog svjetskog rata, i potomci Drugog svjetskog rata, i potomci borci 1991. 1999. Znači jedan puta mi Srbi da se ujedinimo i da počnemo kao snažna organizacija i da radimo. A ovo što se priča i što se dešava, ono je želim u narednom periodu da nam bude još veći broj i pravilno objašnjavajte kako. Vi vidite na ovom spomeniku da su zastupljene i oznake iz svih ratova i to tako treba da bude. Znači ako onaj je se borio pod petokrakom, on je stavljen pod toga. Ovaj se borio pod grbom ove zemlje, ima da bude tako. I kome to smeta? Smetaju samo onima koji su neprijatelji ovog naroda i ove države. Hvala. Pogledali smo zajedno još jednom ovaj video. Kakav je vaš komentar na sve ovo što je rečeno? Pa ništa, ajde, video pomaže da se malo bolje razume šta se dešavalo i ko je umešan u sve ovo. Vidjeli smo da je Milosav Lakićević, koji je vodio program i koji je predsjednik SUBNOR-a Novi Banovci, zahvalio se Srpskoj naprednoj stranci i opštini Stara Pazova, mesnoj zajednici Novi Banovci. Čak i predsjednik u Srbiji. Da, više je izrazio svoje zadovoljstvo njegovim radom nego što mu se zahvalio, ali svejedno nije propustio priliku to da spomene. Također se zahvalio predsjedniku opštine Stara Pazova, predsjedniku mesne zajednice Novi Banovci za podršku u realizaciji njihove ideje. Mi, opet kažem, ne znamo šta znači ta podrška, da li to znači da su ih potapšali po ramenu i rekli bravo momci, gurajte to, ili su ih finansijski podržali. Eto, imamo samo tu informaciju koju sam ja dobio od Stanka, da je praktično lokalna samouprava finansirala, tako mi je rekao. Da, eto. To je dodatna informacija, ali i dalje je prilično nejasno ko je tu tačno šta radio, ali sigurni smo da će se u narednom periodu priča razvijati u pravcu rasvetljavanja toga što se desilo.
Da li očekujete reakciju i Zavoda za zaštitu spomenika? Da li pokrajinskog, da li republičkog, da li imate od njih neke nove informacije? Pa ja očekujem, pošto dobili smo odgovor na mail gde oni kažu da su preduzeli sve korake koji su u njihovoj moći. Mislim, sigurno oni ne mogu da dođu da se to razlupaju preko noći, ali to mora da ide nekim pravnim putem, jel te, da podnesu neke žalbe ili neke dokaze nekim ljudima koji su odgovorni za to, pa da dobiju jednostavno odobrenje da urade svoj posao. S tim što ja znam da kada se spomenici po Vojvodini restauriraju, uvek se dobije, znači, odgovor od zaštita, dobijete dozvolu i plus postoji čovek koji nadgleda to sve iz zavoda. Znači, to ne može ništa da se radi na svoju ruku. Jednostavno tako ide. Znači, postoje institucije koje su iznad opštine i moraju da se poštuju. Da li mislite da su ljudi koji su organizovali na taj način, suprotno ovome sve što si ti sad ispričala, to uradili iz neznanja ili su imali možda neke druge motive? Pa mi smo sigurni da je to neznanje. Da jednostavno, zašto bi se neko pitao šta se dešava sa spomenikom i zašto bi se neko bunio što je spomenik napravljen. Mislim... Da, čak i posle svega ja sam prilično ubeđen da su oni imali dobre namere, ali u pitanju je neznanje, nepoštovanje svojih sugrađana, odnosno njihovog mišljenja i njihovog stava povodom takve neke ideje, a i također nepoštovanje istorije i tradicije koju taj spomenik sebi nosi. Dobro, ja sam već nekoliko puta spomenuo moj razgovor sa predsjednikom lokalnog SUBNOR-a Stankom Carićem. Pozvao sam ga da gostuje danas u emisiji, da prosto čovjek kaže sam zbog čega su se odlučili na takvo renoviranje i da li je sve bilo da li su bile ispoštovane odredbe i propisi. On mi je rekao sam mu da će ti vas dvoje biti tu i on mi je rekao, znajući očigledno već o kome se radi, da ne želi sa vama zajedno da gostuje i rekao mi da vas pitam zbog čega vi to radite, zbog čega ste uopšte pokrenuli ovu inicijativu, da li ste vi naslednici nekih boraca iz određenih ratova, pa se brinete iz tog razloga, da li ste možda instruisani od strane nekih političkih stranaka, izneo je tu nekoliko svojih ideja zašto biste vi to mogli raditi, pa eto prilike da vi odgovorite šta su vam bili motivi da započnete celu ovu priču. Pa ja sam vajar, znači po zanimanju se bavim vajarstvom. Završila sam fakultet i za vreme studiranja, velika slučajnost, ali moj profesor se družio sa sinom čoveka koji je napravio taj spomenik, znači Momčilom Krkovićem. I u jednom trenutku nas je odveo u posetu u njegovom ateljeu, gde sam ja tek tada shvatila veličinu svega toga i spomenika i tog čoveka, dobila neku monografiju, čula razne priče o svemu tome i samim tim nekako više obratila pažnju na taj spomenik. Jer ja sam sigurna da sva deca koji idu u školu sede na tom spomeniku kao što smo i mi nekada sedeli, znači nije sad pitanje da li vi dolazite kad se polaže venac, nego da vi konstantno provodite vreme tu ili znate čemu to služi. Znači znate da taj spomenik služi da podsjeća na antifašističku borbu i da to ne sme više da se ponovi i da niko ne sme to da zagradi, da se to ne bi zaboravilo jednostavno. I samim tim kad sam videla šta se događa, nekako sam se lično osetila povređeno. Znači poznavala sam autora i jednostavno ne mogu da dozvolim da se sad, da ne uradim ništa povodom nečega što je moja, da ne kažemo, struka. Prihvatila si to kao neku svoju dodatnu odgovornost s obzirom čime se... Ja u suštini ne pratim događanja ni po opštini, ni po Banovcima, znači ne znam šta se događa, vidim da se ljudi žale na sve i svašta, ali stvarno, ako nisam stručna, ne volim da se petljam. I ovo je nekako bilo nešto na što sam ja morala da reagujem. I ja stvarno nisam očekivala da će biti toliko revoltiranih građana koji će se odazvati, ali kad sam pročitala komentare i čula se sa nekim od njih, shvatila sam da jednostavno ovo je, mislim, naselje koje ipak i dalje misli svojom glavom i svima im je jednako drag taj spomenik i svi imaju neke uspomene s tog spomenika, tako da niko ne želi da se to menja i da se radi protivno zakonu. Raša, da li ti ovo radiš iz neke lične koristi ili... Pa ne, spomenuo si predake, ja jesam naslednik ljudi koji su učestvovali u antifašističkoj borbi u toku Drugog svjetskog rata, ali mi to nije bio osnovni motiv, a pogotovo mi nije bio motiv neka korist, pošto nje nema i ne vidim uopšte kako bi moglo da je bude. Jedini razlog zašto sam se angažovao to je zato što nisam mogao da podnesem činjenicu da neko tako beskrupulozno i besramno prekraja
i istoriju Banovaca i izgled Banovaca i vređa stanovnike Banovaca i prosto vređa inteligenciju ljudsku, jer to što se desilo stvarno je van svake pameti. Osim ovih motiva o kojima ste pričali, zbog čega ste počeli ovo da radite, šta vam je krajnji cilj? Pa krajnji cilj ovog našeg angažovanja jeste da se spomenik vrati u stanje u kome je bio pre svega ovoga što mu je učinjeno. Znači, nemamo nameru da tražimo krivce, da insistiramo na kažnjavanju ljudi, samo nam je želja da se nepravda ispravi i da se ukloni ovo što je nazidano na spomenik, da se on vrati u prvobitno stanje, da se vrati spomen obeležje koje je stajalo pored samog spomenika, a ukoliko neko smatra da postoji potreba da se žrtvama na nekakav drugačiji način oda pošta, nemamo ništa protiv da se napravi neki novi spomenik, da se odredi novo mesto za taj novi spomenik, ali pod uslovom da se stanovnici Banovaca konsultuju za to, i ako je potrebno da se napravi novi spomenik, da njegov dizajn ne definiše kamenorezac neki lokalni, već da se raspiše konkurs ili da se taj posao da profesionalnim vajarima, kao što je Andreja. Raspiše se konkurs, neko će se javiti, pa... Mislim, naravno, to sad mora da odobri urbanizam opštine i sve ostalo, ne može samo da dođe neko i da dikti spomenik. Da li ste i pre ovog slučaja učestvovali u nekim aktivističkim naporima ili u Novim Banovcima ili možda negde drugdje? Pa ne nešto specijalno što bi bilo vredno pometno, osim nekih sitnih učešća u nekim akcijama koje su neki drugi ljudi organizovali. U razgovoru pre emisije rekao sam i da se baviš fotografijom, da si volao da zabeležiš neke trenutke ili činjenice. Pa jeste, amaterski se bavim i fotografijom i videom, tako da kad imam priliku, pogotovo volim dokumentarnu fotografiju, kada imam neku priliku, prisustvujem tako nekim događajima, volim da zabeležim, posle da te fotografije podelim sa drugim ljudima, da i oni mogu da vide šta se dešavalo. Pa sam se tako našao i na tom događaju koji ste spomenuli, proslavi Dana oslobođenja Novih Banovaca, i eto zabeležio sve te izjave koje su kasnije nam pomogle da razumemo šta se u stvari dešava. S obzirom da niste do sada učestvovali, da vam je ovo prvi ozbiljniji aktivistički napor, zanima me da li imate osjećaj da ima smisla to što radite, da li imate osjećaj da ćete uspjeti da promenite stvari, da li prosto ćete nastaviti da se bavite sličnim aktivnostima i u nekim drugim slučajevima ili vas je ovo obeshrabrilo? Pa mene, mislim, lično nije obeshrabrilo, samo opet kažem, ne volim da radim nešto za što nisam stručna, znači gde moram da provedem previše vremena da bi se uputila u neke stvari. I ovde sad je, oduzelo mi je dosta vremena čitanje zakona, pravila, traženje određenih službi kojima ja treba da se obratim i mislim, jednostavno u stvarnom životu nemam toliko vremena. Ako mi nije baš stalo do nečega kao što je sad, na primjer, slučaj. Rašo, kako ti razmišljaš? Da, definitivno ovaj slučaj nije obeshrabrio, čak šta više možda me i motivisao, zato što sam video da postoje ljudi koji su spremni da se takođe založe za neku stvar za koju, kao i ja, smatraju da je ispravna, tako da mi je to malo onako i probudilo neku nadu da ljudi mogu da se pokrenu, a ne samo da onako nemo posmatraju, gunđajući sebi u bradu neke događaje sa kojima se ne slažu. Sad ne znam, ovaj događaj nas je onako isprovocirao svojom beskrupuloznošću, tako da ne znam šta će u budućnosti da se dešava, ali sigurno ako se desi nešto slično, a nadam se da neće, sigurno neću sedeti mirno. Meni je lično drago kada vidim da se ljudi uključuju i da ulažu neki napor kako bi ispravili nepravdu koju vide u svom komšiluku. Jako često se ljudi poplaše, govore o nekim pritiscima pa i odustaju od takvih napora. Da li ste vi imali neke pritiske? Da li se plašite za svoju bezbednost? Pa, mislim, ja ne poznajem sad sve te ljude i onda malo se plašim jer ih neću prepoznati, ali opet neće ni oni mene prepoznati i da hoće nešto da urade, tako da ne plašim se za svoju bezbednost u Banovcima, ne. Mislim, ne znam ni da li bi trebalo, stvarno. Dobro, da, niko od nas se nije nešto isticao, niti smo radili nešto što bi Zašto bismo mogli da zašto bismo mogli da se plašimo svoje bezbednosti. Mislim, prilično smo, sve što smo radili, prilično smo radili povučeno, bez nekog
udaranje u doboše i Dobro, vi zvonjenja smatrate da je sve na što sva radite zvona. ispravno i da to radite iz Da, tako da najboljih namera. ne vidim zašto bi nekoga svojim činjenjem toliko isprovocirao da bi trebao da se osjećam ugrožen. I da, spomenuo si pritiske, nije niko do sada na nas, osim nekih negativnih komentara koje smo po društvenim mrežama mogli da vidimo, niko nije nešto Ali i toga je bilo specijalno. baš malo. Da, čak i toga je bilo malo, svega par ljudi su se tu izdvojili, jer ovo je stvarno nešto... Da, ovo je stvarno nešto što nije toliko ni stvar ukusa, ni stava, nego prosto zdravog razuma. Izgleda da su srećom još uvijek ljudi sačuvali zdrav razum. Hvala što ste došli večeras i pomogli nam da malo bolje razumemo ovaj problem. Hvala vam.